Colossians chapter number 2, verse number 1 and 2. Sanbal. We believe in God and we believe that He brought you here and we believe that He will teach you something new today via this prophetic voice. Amen. Somebody read for us, please. Colossians 2, verses number 1 and 2. One of the most powerful books that Paul has ever written, because the church of Colossae was a good church. Amen. 1 and 2, yes. For I want you to know how great a struggle I have for you and for those believers at Laodicea, and for all who, like yourselves, have never seen me face to face. For my hope is that their hearts may be encouraged as they are knit together in unselfish love, My God. so that they may have all the riches that comes from the full assurance of understanding the joy of salvation. The full assurance. Resulting in a true and more intimate knowledge of the mystery of God, that is Christ. That is, Christ. the mystery of God is Christ. Let's go. Zulu, please. Two, verse 1 and 2. Yes. Ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginakho ngenxa yenu. Yaliwa la. Nabaselwa Laodikeya nabo bonke abangabonanga ubuso bami ngamehlo. Ukuze izinhliziyo zabo ziduduzwe. Yeah. Behlanganisiwe othandweni. Babe nengcebo yonke yokwazi okuphelele. My God. Bazisise imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu. Engubani. EnguKristu. Imfihlakalo kaNkulunkulu bani. Nkulunkulu. Hayi awekho lo muntu nalofunda sosho kunye. Imfihlakalo kaNkulunkulu bani. EnguKristu. Engubani. EnguKristu. Imfihlakalo kaNkulunkulu bani. EnguKristu. It's a person. Imfihlakalo kaNkulunkulu umuntu. Christ. Hallelujah. Mangithi nje ngiphethe umfihlakalo yasezulwini, ngisuke ngiphethe le ndoda abathi uJesus. Akusike ukuthi kumbe ngiphethe into yami engiyaziyo ukuthi namandla ngifake ekhalo or ngifase ekhanda or ngaqatshwa ngayo. Mangithi nje nginemfihlo engiyithola kuNkulunkulu, ngisuke ngikhuluma ngomuntu abathi uJesus Christ. Oh yes. Masithi bazalwane baphethe imfihlo, babambe imfihlo, sisuke sikhuluma ngomuntu ogama lakhe kuthiwa uKristu. Lithi ukuze bayazi le mfihlakalo, bayibone the mystery, namely Christ. Because now if you read this scripture sanibonani, walifunda halfway uzocaba ukuthi ukhuluma ngenye imfihlo, fika umunye umuntu ayiguqule into athi sinemfihlo nemfihlakalo vela kuNkulunkulu, kanti kuyovela enye into, imfihlo kaNkulunkulu uKristu yembulwa ngokuzwa kwaJesu emhlabeni. Ayisekho enye imfihlo kaNkulunkulu, nayi yembulwa igama uKristu. Inegama imfihlo kaNkulunkulu. The mystery of God is Christ revealed unto man. Kristu oyembuliwe wambulwa kubo bonke abantu, ayikho enye imfihlo ke. So angeke siye entabeni siyolanda enye imfihlo ngoba sevele yembuliwe. Funa sikwazi ukuyamukela le eseyembuliwe, ayisekho enye. Funa si understand le mfihlo. Romans chapter number 1, angeke asaziveza ngokunye. Lithe mandulo bekaziveza ngabaprofeti, kodwa manje sewuphethe yena ukuziveza ngomuntu abathi uJesus. Romans 1 verse number 3, somebody read for us please. I believe in God and I love God. Mangule sonto liboss ngithanda uJesu kuphela. Ungezwa le gama lithi prophet kanti nginamanzi anginawo. Nokuphila igama lawo uJesu. Bible tophuza kulomthombo akomi naphakade cha. Kwenzeka ome nawo amanzi ngwaphethe ila abathi umuntu abathi uJesus Christ. For AmaRoma chapter 1 verse 3. yeah. Mayelana nendodana yakhe. Mayelana nani? Nendodana. Hayi nomfundisi mayelana nani? Okay, kubeka. Eyavela enzalweni kaDavidi. Nazo? Ngokwenyama. Eyabonakaliswa ngamandla ukuthi indodana kaNkulunkulu ngokomoya wobungcwele. Ngokuvuka kwabafileyo. Yeah. uJesu Kristu inkosi yethu. Okay.
esamukela ngaye umusa nobumpostoli. So umusa awumukelwa ngegama lesono. Yes. The position yoba umpostola uyemukela ngokuzwana nomfundisi. Yemukelwa ngendoda ekuthiwa uJesus. Awuphinde lapho manje Nkosi yami. Fonda esamukela ngaye umusa. uyayizwa lento ukuthi mnandi umusa awamukeli ngokuthi uze esontweni on time. Umusa wamukelwa ngendoda ekuthiwa uJesu. Nawe wamukela umusa ngoba wena wethembekile esontweni. Musa wamukela ngoba wemukela le ndoda abathi uJesus. Musa wemukeli ngoba wena uhamba nabazalwane. Wemukela ngoba uyayi-understanda le ndoda abathi uJesus. Uyamukele futhi le ndoda abathi ubani. Kubeka. Esamukela ngaye umusa nobumpostoli. Nani? Nobumpostoli. Uyabona lokuthi sibizwa ukuthi singabapostoli legama lithi apostle lisho the sent one ukuze kuthiwa uthunyiwe awuthunywa i-certificate yase-theology uthunywa uJesu awuthunywa ukuthi sowufundile khona lo muntu lo okuthumelayo igama lakhe ubani uJesu khona bangafunda kodwa angabathumi ngoba awufakwa ngoba ufundile ufakwe ngoba kunomusa ofaka abantu. So mawuthi wena ke umuntu uyoqualify ngokufunda shothi ulahlekile ngoba la ushumayela hayi ngoba ufundile ushumayela ngoba kunomuntu othi nangu ongashumayela nangu ongalandela awenziwa isikole wenziwa umusa bese wenziwa lo muntu abathi uJesus qhubeka ukulalela kokukholwa ezizweni zonke ngenxa yegama lakhe. Ngenxa yani? Ngegama lakhe. Hayi ngegama lesono. Yes. Silalela hayi ngoba umfundisi uyashumayela. Silalela ngenxa yegama labani laKristu. So it's hard to understand the power in the name if you don't understand the power in the person. Yeah. Ngeke uyibone lento engamandla noma kuthiwa amandla evela ngegama lakhe ungakamemukeli yena umuntu abathi uJesus. Futhi ke ukukholwa kuvela ngoba uyayiqonda negama uyamthanda nalomuntu umemukele nalomuntu understand so uyahlanganyela ngamoya ngcwele nalomuntu abathi uJesus then ukukholwa kwakho ke sekuzoba mnandi. Sekumalula ukukholwa uyawena ukukholwa babusibiya bantu bayenzi belikhuni manula lento. If I know Jesus by his spirit he will make me understand him better. Thina nje sibafundise ngokwenza ukuthi ubone okunye kodwa isambulo sakhe sivezwa uye asivezwa yithi. Thina kune dimension yakhe esizoyiveza but kahle thina suke senzela ukuthi umuzwe makakhuluma suke sikuprepare ukuthi uNkulunkulu lo usatha kaniyena uyazikhulumela nomuntu wakhe. Ubaba kuba uye ozikhulumela nawe akusende fasting akusende worship akusende emthandazweni akusende ezwini lakhe kuba uye isina mawusalawulwa yithi khona into eshodayo mase ungene ngomusa lo okufaka ngomusa ukubamba ngesandla akumikise kulezinto akubizele zona lithi nalokuthi sibapostoli kwakwasho yena akshonga isonto lasi isonto lingakufaka anarogo kodwa ungasi umpostoli isonto lingakufaka ikhorolo kodwa ungasi umpostoli uzube negama ubizwe ukuthi umpostoli kodwa kunofaka naye mfaka Jehova mbize Jehova lithi wababiza wase uyabathetha ukuthi ngimnikeza amandla wababiza nabo abawu12 wabenza abapostoli bebakhona abantu abahamba noJesu bangabona abapostoli bama-disciples aJesu kodwa khona bekade bawu12 babapostoli abekho abantu bamla. Some were just disciples, some were apostles. Ungabizelwa kuba i-disciple but hayi kuba umpostoli. Lento yokubekwa in a position ayiyi ngokusonda iya ngobizo. So akuyi ukuthi uhleli isikhathi esinganani akuyi ukuthi wena wasindiswa nini iya ngokuthi lizethi iBhayibhela nasekuthiwa uJudas sekahambile emhlabeni sebafuna uzovala isikhala lithi kwabhekwa kulaba kwathiwa ama-disciples ebebakhona abambona uJesu bafakwa kundawo ngeke uphakanyiswe ngamazi.
kuphakanyiswa lento yokuphakanyiswa esontweni niyawuphakamisana kuzokuvalwa kodwa makangasazi ubaba kuyofanele ukuthi sihleli phansi ukumiswa emhlabeni akusiukumiswa kwasezulwini ukuphakanyiswa kwasemhlabeni akusiukuphakanyiswa kwasezulwini ungasebenza emhlabeni lithi kwathi ngosuku lokugcina bavela kimi bathi sishumayele ngegama lakho senze okuningi ngegama lakho wathi anginazama andazi mina so konke lokwesiko kuvela kubaba ngako thina silwela ukupresenta yena hayi ukudefenda lokwesiko abangizwa nabantu silwela ukupresenta yena. Colossians 2 verse number 1 uthi angazi ukuthi nganitshela kanjani Nkosi yami ngalokulwa engikulwayo ukuze ngimembule ki akayidefend title yakhe idefendwa yilo wamfaka yena uyalwa ulwela umsebenzi wakhe hayi title yakhe mawusadefend title siyakusona ukuthi awunikezwanga ubaba phela bonke supervisor bese uyayilwela bangabe usemsebenzini nje wenza usupervisor awuyilweli imanagement kuba yiyo edefendayo babalwa nabo bathi ubekwe yithi la HR uyasukuma athi ufakwe yimi la ma directors ayema bathi ubekwe yithi la awuyilweli asikulweli ukuba abazalwane asikulweli ukuba abantwana bakaNkulunkulu silwela ukuthi abantu bamazi uJesu bathi thina singabantwana bakaNkulunkulu bayabuzwa ababuzwa umntwana kaNkulunkulu bakubona ufanele bakubona ukafanele kodwa wena uyini noma ngathi ugqoka kabuhlungu ngumntwana kaNkulunkulu ya angihambi ngamakari abanye abantwana bakaNkulunkulu abahamba ngawo but I'm still a son of Elohim. Position yakho bomntana idefend uwe defend uJehova yabo naye wathi noma sesiphambanweni uJesu liBhayibheli lithi wabheka phezulu wathi Eloi Eloi lama sabakatha akazange athi uphu Petro ngazi ukuthi Petro akasekho la akazange athi Petro khipha inkemba Nkosi yami gogri ngithe ibuyisele emva sekuyaliwa wabheka kubaba ngoba lento yiyona wenziwe uJehova funa udefende uye wakwenza intercessor udefende uJehova wakwenza worshiper udefende uJehova wakwenza anything in church okudefendayo uJehova. Colossians 2 verse number 1 phone. People don't understand this thing. Una sisifaka kamnandi mama kaPeter anibaziswe kahle kuyi Wednesday sengathi hangu I receive sithi I use me Father not I receive. Phone verse number 1 ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthini ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginako yazi ukuthi akalwela isikhundla qhubeka ngenxa yenu ngenxa so impi zokuvela ngenxa yebo hayi ngenxa yetitle yakho ngenxa yalabantu othunyelwe kubo ngoba kunemimoya engafuni ukunidedela ngoba kunezikhulu ezingafuni ukunidedela so there will be a fight for me to reach to you so every time I come to church izoba khona into ezokwenza ukuthi ungafuni ukungizwa so mina mangilwa I push in the spirit to reach you lithukulukho kungaka nokulo kungaka ngenxa yenu ngenxa abona lokho uJehova uthi kuyaliwa kunempi ukuthi uyimikise lento abakuthumele yona kuye na actually kulabantu so you to heal people there's going to be a wrestling ukuthi ukhona kumphilisa umuntu lokalana nje umqondo wakhe uthi bangijovile kodwa ngikho right ngiphuza amaphilisi kodwa ngikho right ya ngile therapist kodwa ngikho right lo mfana ngangisiza na ngile nyangena ngikho right lo mfana ngangisiza na that's a debate in the mind so as I'm standing here wena ungibona ngiyashumayela kanti kamoya kunempi engilwayo kunama giants engilwa nawo ukuze lento sishumayelayo ibe ifaith kulomuntu ibe ukukholwa kuwe funa silwe nemimoya it is easy to receive the word but the enemy will block it from you and block it for you to receive it but as I stand here si shift lokho ukuze kusakane kangcono amnandaba amahle
izi noma inhlupheko noma ama-disappointment, kodwa namhlanje izwi liyayithinta inhliziyo, izwi liyayithinta inhliziyo, izwi liyayithinta inhliziyo in the name of. Qhubeka Lindo. Verse number 2. Ngani kuzuthi nalaba abangakangiboni. Verse number 1 lapha ngasekugcineni. Ngenxa yenu nabaselaodikeya. Yes. Nabo bonke abangabonanga ubuso bami. So as I'm standing here, kukhona amanye ama-spirits nama-giants alwa nami because of the people I have not yet met, but I'm supposed to meet. So now there is a spirit that will fight you where you are now, but it's fighting you up from the level of your next position. So kunemimoya elwa nawe ilwa kule dimension ofuna ufike kuyo. So when they see that you're about to be greater, they come from the higher level to stop you from now. That is why uzizwa ungazuthi noma ufuna ukuthandaza uphelelwa amandla. Lento eqeda amandla yilento mele uyehlulekise ku next level. So ize lapha ngoba iyazi ukuthi waphuma ngapha uyehlulekisa ngale into sihlasela isasencane. Bathi lugodo lunjani? Kuluma nami lugodo lusenjani? So wenza njani kuSathane ukuhlangabeza useza ngoba uyazi ukuthi uzomdethrona. Ama-agents wakhe akuhlangabeza useza ngoba yazi ukuthi uzowadethrona. But they didn't know that you are coming to this service. God will empower you. God will enrich you. Noma ngathi abasiniki baba uzobabona this season. Noma ngabavela future yakho uzobabona. Lehlakha yavuleka. Lehlakha njani? Ibengaka Lindo heyani verse number 2. Heyani lempi ukuze kwenza ngaleni ukuze umfundisi abe nemoto ithini lento ukuze izinhliziyo zabo. Hayi man, alisho ukuthi uzumfundisi abe nesuthu. Lithini Lindo ukuze kube njani? Inhliziyo zabo. Lokulwa okungaka akusiki ukuthi umfundisi agqoke ibhokati. Akuyo lokulwa okungaka akusiki ukuthi umfundisi afake isuthu. Lokulwa okungaka akusiko ukuthi umfundisi abe nama-followers. Lokulwa okungaka akusiko ukuthi the elect one should be recognized. Uthi ukuze inhliziyo zabo ayisingawe lento ingalabantu othunyelwe kibo. Abekho labantu angizwa mina ngithi mina lento yokulwa nempi ayisingawe kakhulu ingalabantu othunyelwe kibo. Kusina usebenza nabantu inhliziyo yabo funa ingaboshelelwa kuwe, funa iboshelelwe kuJehova, funa ingafaselwa kuwe, funa ifaselwe kuJehova. Laba bakulandelayo must love the vision, not just the vision, the vision more than the vision. Ibanga uthanda umbono wale ministry shota bamthanda lo wathumela the vision of the ministry. Funda ukuze inhliziyo zabo zibe njani? Siduduzwe qhubeka. Behlanganisiwe. Bese bona baba njani? Behlanganisiwe. Bahlanganiswe nani nabanye abazalwane? Nani? Othandweni luka baba. Babe nani? Ingcebo. Qhubeka. Yonke Yokwazi baba ukuthi lokuhlangana nanizwa mos nalengcebo akukhululwe ngemali la ikhululwa ngomuntu. Qhubeka cela Apostle Lindo babe lokuhlangana qhubeka. Othandweni babe nengcebo Ngani futhi? Yonke yokwazi okuphelele. Bazi bani qhubeka? Bazisise imfihlakalo kaNkulunkulu. Ukuhlangana kwethu esontweni asihlanganele ukwazana kangqono. Sihlanganele ukwazi uKristu kangqono. Ikinga engine isenza singasezwani. I want to understand uba kusibiya kanti ma-understand uKristu uzongenza ngim-understande kalula uba kusibiya. Le ndaba ikuKristu. He is the one that draws people to you. Uyabona ufikile nasontweni uzama kwakho ubungani buyala ingani ngoba usakahlangani nobaba, wahlangana nobaba wamphakamisa uyazilethela yena. Bantu ozosebenza nabo, bantu ozosebenzisana nabo. Kululu khona ayisilukhulu sengiyamazi baba. Awumazi baba abantu bayasize awa-invite, they come to you because they see Christ in you. Khona umuntu akubheka njalo lapha ekudeni athi ayikhona khona into nayo angiyazi yini kodwa nje ngiyayizwa. Ya abantu bomhlaba wathi une-aura
khonde ngizwa kuwe, khonde ngiyibona kuwe, wena usabatshela. Funa the knowledge. Yeah, I always tell people that the poorest people in the world are the ones who only have money. Umuntu ohlupheka emhlabeni umuntu onemali kuphela, ngoba imali without wisdom ingozi. Imali mayihleli kumuntu oyisubula nje ingozi. So mawunemali yodwa, ungenayo inhlakanipho, ungenayo ikindness, ungenalo uthando, uyazifanela nomuntu ohluphekayo, uliphara elinemali. Because awukwazi ukuphilisana nabantu, awukwazi ukusebenzisana nabantu, awukwazi ukukhulumisana nabantu, uzibona kunguwe nje kuphela, uwe omkhulu, abanye abekho bakhulu. That's when you will have a problem. You will be feared instead of respected. Once abantu bakwesaba bazokuatheka, kodwa mabakuhlonipha bazobambisana nawe. Any person who have your attention is because you respect them, not because you fear them. Labo basabayo ukubahalela ngempamba kwanana nawo, ulindele nje ukuthi ufana ube namandla bese uyalwa nawo. So nasihamba noKristu ke senzela ukuthi simazi kangcono ukuze laba abanaye beze kithi. Usiwazifunela wena abantu abawusebenza nawe ku2026 zoba senkingeni. Funa lo Kristu ngaphakathi kwakho, nalo knowledge of Christ that is in you attract people around you. Ngiyangizwa mos. So lo Kristu nale knowledge ya Kristu lokugcwala izwi lakhe yiko okusondeza abantu. Knowledge awuyiboni vele kodwa laba bayidingayo bayibona. Abona olambile uvame ukungalizwa nephunga lokudla. Tuahlane ilwane ngoba uthola ukuthi amanzi atholakala ekudeni. Every animal that is there knows where the water is, more especially baboons. So mawusehlane imfene ufuna uyilandele ngoba iyo eyazi ukuthi amanzi atholakala kuphi. Kunesikhathi sokuphuza. Kanjalo ke nawe, if people know that you know something, they will just genuinely follow you without asking for anything, because they know ukuthi mabalandela wena uyoba mikisa le nakunale ndaba ayifunayo. You are begging people to stay with you, but awazi ukuthi bahlaneleni nawe, you've got nothing to give. Having a crowd without a crown is a problem. It's a major cause for crisis. If you have people around you ungazi ukuthi abani and nabo bangazi ukuthi bafuna nempilweni yakho, iyo lento yenza abantu ukuthi ba crash out and bese ba crash empilweni. You have a lot of people around you, but awubazi ukuthi ubenzeni. Everyone in your life has a role to play. If people around you have no roles to play, it doesn't ukuthi bawugcine ba drive wena somehow. Indlela namthetho umthetho ubekwa yingane bese kubonakala ngathi nobaba omdala okuthiwa umnikazi womuzi ingane yakhona. Mina ngiyathanda ukukhuluma izinto ezimnandi yazi. Some of you nikine nibuswa imizwa waya ingani ngoba anawo umthetho ngaphakathi kwenu. Abanye benu nikine nibuswa umzimba. Yini into eyenza ukuthi ugcine ubuswa umzimba ukuthi izwa likahlali ngaphakathi kwakho. Yabona manihlanyela kahle izwi awukontrola umzimba wakho, awukontrola ilust, awukontrola inkanuko, awukontrola nama cravings. It is the Christ in you that leads you. Somebody shout, lead me Jesus. Ngekwazi baba. Abantu abasamazi uJesu. Sabazi umfundisi wona miracles. Bazumfundisi wona amandla. Uzalo wabakhulu bathi unamandla lo baba lo. Abasasho lo uNkulunkulu unamandla bafuna ukuthi unamandla lo mfundisi lo. Ngekaya kuye mina unamandla baba sambe sikhona. Asakhulunywa uNkulunkulu onamandla. Asasho lo uKristu ophila ngaphakathi kwakhe. Sekuthiwa yena unamandla ngoba kwanana naye uziveze anamandla. Kanti ke the uziveze unamandla ila khona uJehova kushiya khona. Ngoba akasibanga isikhundla sakhe samandla ungisomandla nje. Ya ungazi ukuthi wena unamandla yakushiya afuna ukubona ukuthi uzokhona ukuetha ngekho na. So if faith imtoka lana ke ngani zakwethu. If faith lo Kristu ngaphakathi kwakho uyayiactivate kamnandi faith. Kululu ukholwa. Mawuno Jesu. Mawuhambisana noJesu. Kululu kwenza njani? Ukholwa. Uzohlala sontweni uphuma ugula. Ngikuthandazele futhi uphuma ugula. But ngoba awunako ukukholwa. Now ufunda iBhayibheli ukuthi ukukholwa kwakho ukusindisile. Ukukholwa kwakho has made you whole. Ukukholwa kwakho kwenze nako. Ukukholwa kwakho wena ungena esontweni utshelwe ngomfundisi akwatshelwa ngokukholwa. Mina ke sengikutshela ngako ukuthi mina anginamandla kungekho. Abekho labantu. Mina anginamandla ku. Let's go. So inkaleka lohlezi boshiwe la besikhiya singekho. Faith is key. Faith ini every person must know ukuthi the outside world is controlled by the internal world. Yonke into engaphandle empilweni yakho icontrola into engaphakathi kuwe.
No, what you see in your life right now is a plantation or a fruit of what has been planted in your inside. So nangaphakathi kwakho internally kunento ihlanyele yavumela lento uyibonayo. So if I'm sick, if I'm broke, if I'm broken, if I'm under attack, kunento engaphakathi kimi eattracta lento engiyibona ngamehlo enyama. Kusiba umubi la ngaphakathi la unenhliziyo embi, unomona, unomhobholo, uthakatha la ngaphakathi la ngaphandle ubuthakathi babuningi. Makuthiwa wena la enhlizweni yakho la awuphani noma ungakhipha ngesandla ukudla kwakho kubone esandleni. Umuntu noma thatha into esivela kuwe siyadabuka noma kuthiwa impahla siyadabuka ngani ngoba enhlizweni yakho you are not a giver. That is why little blessed is a cheerful giver. That's the position of the heart, not the power of the pocket, but the position of the heart, not the depth of the pocket. Little blessed is a what? A cheerful giver. uNkulunkulu uyayithanda a cheerful what? Give the position of the heart is more important. So now, konke kwenzeka empilweni yethu la ngaphandle kwenziwa into esiyimumela ngaphakathi enhlizweni yethu. Yabona into yenza ngaphandle empilweni yakho, lento uyibona abantu bakho uyihlanyela. Uthi uyibheka nje osoyihlanyela, enye uyiyekele yaqala ukwenzeka uyibona nembeza wakutshela ukuthi iyalahleka lengane wayiyeka. Nembeza wakutshela ukuthi kuyamosheka la wayeka. Nembeza wakutshela ukuthi uyazi kunento engekho right la wena wayeka. Internally, whatever happens inside controls what happens on the outside. The reality where systems respond to leverage is the same reality where heaven responds to faith with structure. About my systems respond kanjani? We are filling station, funa ukhiphe ini imali, bakufakele ini ipetrol. Nakamoya kanjani? Funa ubonakalise ini ifaith, uNkulunkulu akunikeze ini ama results. We are Shoprite, uyafika mose uthatha into oyifunayo, but angeke uphume nayo emnyango. Eyakho ngoba ise basketini lakho, kodwa angeke uphume nayo emnyango ungakakhiphi ini imali. Ngabo izinto people they think about them, they dream about them, they set them as goals, but because they don't have faith as a currency to purchase them in the spirit, they will never manifest. They will stay in the land called imagination. Iyohlala emqabangweni nasemqondweni kuphela kodwa ukuthi yenzeke ayisoze yenzeka. Hayi ngoba uJehova akafuni ngani ngoba ifaith abakayi apply. Once you apply faith, your structure stands. Your structure, your capacity in the natural mirrors your conviction in the spirit. Thina sibona ngokwesaba kwakho ukuthi awunakukholwa. Sibona nangezinto zesabayo ukuthi akanakukholwa lo. You can't fear umthakathi unokukholwa. Ngeke uthola umhlwebhe egedini wesabe kodwa unokukholwa. Ngeke uthuso umnenge egedini noma endlini yakho unokukholwa. Ngeke usabe inyoka ukuthi kulise kunenyoka mntana sise ngathi ngiyafa uyisabelani ngoba unokukholwa. LeBhayibheli lithi nyonyathela amakhanda wazo lithi angeke sinenze nebza. Lithi lithi nyodla bo poison angeke nife. Lana sinikeze right ukudla bo poison sibo ukuthi sizofana. Belithi uSathane nakasetha ama traps he won't have power over our life. Kunini basiphakade kodwa thina sigule. Into esenza singaguli ukuthi asinasikhala sokuphakade empilweni yethu sinesikhala saJehova. Your capacity in the natural mirrors your conviction in the spirit. Sibona ngecapacity yakho yasenyameni ukuthi ukholwa kanganani. What can you handle? What do you have? What you have tells us ukuthi unokholwa okunganani empilweni yakho. That is why people will then be mad mase sikubuka ukuthi abantu ngoba bayahlupheka ngeke ngibalandele. Hayi ngoba siyagqeka but ngoba uyahlupheka semdala ukuthi ngawe uyahlupheka. So ukuhlupheka kwakhe kuyi-combination yemicabango yakho nokukholwa kwakhe sekuveza i-result yokuthi shotha kanako ukukholwa oku-enough. Kunabanye abantu singabalandeli ngoba hayi ngoba siyabazonda, but your poor decisions that landed you where you are now. How will I follow you when you have had poor decisions in life that landed you in the level you are in right now? The people who don't follow ngoba uyabona ukuthi uyabheka lo muntu umdala kodwa uyabheka lo. Impilo ayiphila iyabheka ngoba manje ngiyabuka waqala ubhema ugwaya mncane. Right now so yagula usigulela sonke kodwa yena uthi awuthi ukutshele ngempilo uzongitshelani wahluleka ukuyekela ugwaya ubone ukuthi uyabheka. Uyongitshela ngempilo njani wahluleka ukudecide between inicotine nempilo yakho nehealth yakho wadecide ukufa nokuzibulala ubona ukuthi le nto yakubulala ngoba wawukhwehlela uzizwa.
Isuphefumulo uzwa ukuthi ngiyahlabeka, ingqondo uyizwa ukuthi ngathi iyahamba, waqhubeka nento bese uthi awuthi ngibonise ngempilo, ungibonisani kwehlulile. So your outside capacity or your physical capacity tells us, or your capacity in the natural mirrors your conviction in the spirit. Discipline in life flows from the settlement in your heart. Ube disciplined ungekho right la. Ube disciplined. So bangibona umuntu mna nje ashintsha abafana, ashintsha amantombazana, ashintsha lo ngiyabodwa hayi la inhlizweni yakhe akekho disciplined. Ulala nalo, la inhlizweni yakhe akekho njani discipline. The discipline of the heart tells us. The discipline enhliziyo yakhe yasitshela ukuthi oh lo muntu lona unama principles are right. Emoyeni wakhe usettled, emoyeni wakhe unjani usettled. Izethi iBhayibheli ngathi ya Proverbs number 30 nikezana utshwala kulabo ababhubhayo. Ithi banikezela utshwala labo abaneyinkinga futhi nalabo abenza njani ababhubhayo nabafayo. Feel umuntu. Hlela nje udakiwe umuntu. Feel ngaphakathi. Umhlela uyayisola wakhulelisa intombi adakiwe ngoDisemba ngasola manje bamtshela ukuthi yebaba ungazi ukuthi kuyana I didn't see my days so uqala silinda kancane ngalindi uyazo ophuzayo uyeza ngiyombiza ukuthi wokuhle kodwa ophuzayo ngoba wavela etshwaleni yazi uCastle Light noma uyafuna noma ufuni uyeza ophuzayo. Ngiyakhuluma nami nizeni ngizwe discipline. Sibona inhliziyo yakho settlement. Discipline sila ukuthi inhliziyo yakho is settled because you will always be a slave without discipline. Awona imali yakho nje ukuthi ingena uthi bese uthi uyazi ukuthi uyisephi kodwa i-pay slip ikhona ngemva kwaloko unana nento abathi bank statement kodwa umtshela ukuthi imali yakho uyazi ukuthi idliwa yini ayidliwa yipobo hamba bank statement la uswipe khona ila iyakhona imali yakho athi umuntu uphelele ezandleni unamanga iphelele ethilini. Yiki imali yakaphelele ezandleni imali iphelele ethilini. Uyazi uthenga ini wena. Discipline tells us ukuthi uyasettled la noma you are not settled. Umuntu othanda izinto angeke abe nezinto. Siyahamba izinto ngoba nakathenga okusho ubulala okudala. Nakafuna okusho ubulala okudala. Uthanda izinto ungathanda shukela. Some of you must understand that order in this world must also, if you understand the order of this world, you must also understand faith. Sibona ngempilo yakho nje ukuthi wena usesontweni makagezi. Kesitshela ukuthi lo muntu lo akana order empilweni yakhe. How can you come to a group of people awugezanga usesontweni kodwa uyomemeza la hallelujah amen hallelujah kunuka amakhwapha kunuka umlomo kunuka insila awugezi ngani phela ngoba usesontweni. Order in life tells us if you have faith or not. Yakezwa uyaphakathi kwabantu so uhlelana so uphela ubamba amakhwapha ukuthi aka indawo ulivula nje kanye kuphuma enye into la kuyagezwa. Order and hygiene tells us that you have faith. Umzalwane uyasithanda, umzalwane wenza njani? Uyasithanda umzalwane. Love yourself as a Christian. You can't tell me you're a Christian ungasithandi. Ukukholwa sikubona ngusithanda kwakho. And mawungasithandi siyabona osithanda lo. Akasendlela akhuluma ngayo akasithandile. Indlela aphila ngayo nabantu akasithandile. Indlela enza ngayo izinto ngisho nasesikolweni lo muntu akasithandile futhi akanako ukukholwa ngoba ngeke kwenze kube nokukholwa bese usasithanda. No. Phela uNkulunkulu usifundisa ukuthi sikwazi ukuziphatha sezwa. That is why people will try to dominate systems externally but inside they are dying. Umuntu ubona lo muntu uyadrive uright kodwa uyashona. Akago uyaphephezela. Uzeze kwazi okhala kuwe hey manje lana impilo ayikhona kanje ayifuna ukuba right man kwenza ngalena udliwa yini akutshela umuntu athi khona engihlayo mina into sami ayifuna ukuhlangana ngoba uhamba ngemoto enkulu noma ngabe nale moto engaba right akana kuthula emoyeni because ifaith lethu ukuthula emoyeni thina sinokuthula kanza kwethu mina ngikuthula na 5 rand 50 account ngikuthula emoyeni kunomuntu othi una 500 account kodwa uyakhala hey Jehova engazi ngizonza njani yakuphelile ngabo bashonise bamlele injilala alamva kwakhe salamva khona ukwenza next ngoba ngeke phela ufune imali emodern imali yakhaya but that shows ukuthi awusithandi lokho. How can you go to a person ask for 30,000 uyakhokhela ngani wona 3,000 Shoda usithanda uthanda ukuthi wena usebenze ikhadi lakho lihlala kumashonisa. How can you ask for money bayazi ukuthi yabo le mali angiyakhi nokuyakha ngiyakha after 6 months kodwa umuntu ayekuyicela kumashonisa ibe izoba neinterest
Awucela 20 bese le mali ithi kuya in 27. Kodwa hayi nathi akusenani. Nayifika futhi le mali ukuthi kunokuthi enze into ephilayo, enze into ebhedayo, athenge inwele zabantu aneinwele zakhe. Uyoboleka imali yokuthenga inwele zabanye abantu uneinwele zakho. But awukalindi ingane zakhe inwele ayifaki ayino ngenani. Ngoba siyaphemeka inwele. Walinda nezakho wayiphema once and for all. Hey, uboleka imali ufuna ukuyongena abantu, ufuna ukuyothenga makeup, ufuna ukuyothenga perfume, ufuna ukuyothenga uyayigcoka kanye impahla engaphindi ichaza. But isikoloto siyohlezi sikhona. So if yakufundiswa ngeke ngikwenze lo. Kunamagama ongahameli wathenge because of the money oyiholayo. Imali oyiholayo iyala ukuthi ungathenga i3 liter engine. 3 liter uyethola bani 3 liter yabhala ngo200 ukanti ifika ngo200 3 liter 3 liter engine V6 wena sona ndi429 iCrotman uyayipaka endleleni lemoto uyazazi uhola 4000 ngeke uyikhone imoto egcwala ngo1.7 uhola 4000 ungayithola cheap kodwa yokhala impilo yakho yonke. Faith teaches you not to attempt ukuthatha izinto ngeke ukhona ukuyimela. Wisdom is applied. Wisdom is ngathanda ukubuka komuhle kubantu kanti impilo yakuhlula. Uvela right kubantu kodwa internally kunemizi ukukhanya ama light uempty ngaphakathi. Sebane mali yegezi ukuthi kufanele kukhanye omakhe bangaboni ukuthi silambile. Why? Because they have applied this in their members applyele busy December or January abanye benu niyovula ama TFG account what account namakhadi awu50 umuntu ukhaza ukuthi uthatha ngesikoloto hayi ngithatha ngekhadi. Oh, base balanda imali yabo labantu month end kubungazi ukuthi uthakathiwe futhi singithanda sise konke into edla imali uthethe uzazi izinto ngabo Payflex. Athi ungesabi ungayithola lento ngo Payflex umuntu aze akumasethe ngamagama uthathe into ubona ukuthi angiyi-afford but uzoyithatha ngo Payflex uthi manje ngizokhipha malini bathi 400 wena ukhohle ukuthi no400 la werogeli yi1 kusene impahla zabantwana ama uniform wathethe ngeke nase ibalwa le mali umholo wonke uyahamba sekumele uyobomashonisa. Faith teaches you ukuthi ukwazi ukuphatha imali yakho. Ungayi-assume imali ukuthi yabona ngine 50,000 bese uyaphupha une 5,000 i50 unayo une 5,000 i50. Let's go. Mfundisi wakho yakufundisa ngalo ngoba bese ngifonela mina. Ngiyamfundisa ngathi kunabathakathi badla imali yami namanga idliwa uwe. Ubhizi ngama-KFC awupheki. Umzalo nonjani ongana kudla endlini akapheki. Yazi ukuthi uphile esitolo kudure kanganani. Phile esitolo that's very expensive kodwa kunomzalwane uthi uJehova thele usibusisile ndiza ungena imali uphile esitolo. Uyangena imali usesitolo iziyophela esitolo naseyophela ke sewuthenga impushana ekufanele ukuthi ifanele bekhona endlini. Why can't you think right? It's because you don't have faith. But you have faith to know ukuthi hayi man le mali le uNkulunkulu uyethela ukuthi ngigenerate enye imali kungithani enjoy thina na enjoyment the money I get na enjoyment problem na enjoyment ne usazogowa wena awuthela ngamafutha every day abafundisi ungenze next empilweni yakho because awukwazi ukuhandlisha izinto. Father teach me to handle things. Ngiyangizwa mose. Power without faith produces strain. Power without produces what? Strain. Ngoba ngichaza abantu uthi ubona umuntu noma ngenako ukukholwa umbona makathandazela umuntu endlela amemeza ngayo uthanda ukukholwa hey idemoni yambuka nje hawo try harder baba oh idemoni akadlali nawo la nto lomemeza kwakho you will shout idemoni likhulu ehlala liqhubeka ehlala kufika mina ngine faith ngibeka isandla. Thank you Father for hearing when I pray. Nisihambile lento yini wena le kwenza wamemeza kangaka ifiye akusifaith kulingani yakho uyibamba ngegama baba ngegama baba ngegama. Power without faith causes strain. Power. I pray for 7 hours, 3 hours sometimes on a prayer prophet and ngihlabelele kodwa ubaba ngizongivuka ekuseni mina ngithi bazalwane yazi malana sifuna understand. Uwangizwa ngisho njalo mina. Solo waqala
ngiyashumayela, Thursday ngiyashumayela, Friday ngiyamemeza futhi. Uyangizwa mos, all night prayer, Sunday futhi uke sathi sibuya all night prayer, bafika Sunday ngathi asana ngesini. Asithi kodwa ngiyakhona ukuthi ngisomiso. Ukwangizwa lapho? I pray for you ngiyanthandazela. Don't put power without faith. Uyazi ukuthi ukwenza ngefaith kuvela kushayelele nje. Because sekune faith, sekunani? Angiyena umhlabeleli mina ngiyena worship ngi prophet. But uyangizwa ngiyahlabela kuyezwakala ukuthi ngishonaphi. Ukwangizwa ngithi awungiyafa ke namhlanje. No, ngibeke one mina ngibeke I prayer line, ngibeke cross over. Omunye uhlula iservice eyodwa kuthiwa ngena la mhlabele nje kawu2. Siyolila akasakhona ukuhlabela. Hey phela thina sibuye emngcwabeni. Bohlabelana nalemngcwabeni ngegama lakho Jesu eboke kukabazeko ubukhosi udufa ubukho esikhatheni abazalwane sibuye emngcwabeni. Hayi phela besikhonza lapha ukukhonza lokho ongabanga ukuthi ukhathale kusindiswa bangaka abantu. Next in Brazil 14,000 people were baptized in one day. 14,000 people were baptized in one day. 14,000. When I have never even sang in front of 14,000 people. Also, how can you carry a stadium if you can't carry Bandabangaka? If long servants Allah EPC law when we intercessor utuyakusinda ungathandazeli more. Ungathi babalanda abantu ngoba bakwehlula laba. Phela ulanda abanye ngoba laba soyabakhona. Sengiyakhona ukubathwala. Kodwa baba sicela abantu abasha nabaninzi kunalaba bakhona manje ngegama lika Jesu Kristu uSenazaretha. Ubasafi bakwehlula ngosulaba. If inhlebo yamanje malidas yanehlula singabathandazela abantu. Funa sikhonele inhlebo ekhona manje kungikhani sithandazela abanye abantu. Laba bezayo bezaphi la ngoba uthola umohlakele. Sahluleka ukulungisa lokho esinako sibalandelana abanye ngoba sishoti sitabezela scrapyard soketa lapha. Church must move from being a scrapyard into being a manufacture center before God will bring you people. Yes. If usine solo scrapyard la kufa khona abantu la kusa neinsimbi eziphethwe amapharaphela sibathandazelana abantu. We must be able to manage what we have by faith and pray for the crowd. uJesu wathi babathi balambile wathi bahlaliseni phansi ngabanikeza bonke ukudla. And they were all fed. They left his presence fed and they were left overs. That is why naga kwenye indawo kwathiwa wahlanganisa nabanye abantu ngoba laba wabondla ngezwi wabondla nangesinkwa. Indoda duhola 2000 usifuna nesithembu. Uholi 2000 siyaphi isithembu uyofuna nomunye umfazi liyaphi elinye ishende uyomenza nomunye umuntu uhlula umndeni wakho usakirhabishi lapha uhlula ukuthenga inyama Monday to Friday kuphilwa ngamahotwana kuphilwa ngeingingila zenkukhu ngapha kulanda intamo zenkukhu ayidliwe intamo yenkukhu idliswa isimo akuyona inyama mathambo lawo kodwa mina sengifuna omunye umfazi uyomenza lidliwe intamo landlini. Look. Sijikisa inhloko lokho. Into yakujikisa inhloko wena uzidliwa kona ekhaya kodwa ngifuna omunye umfazi. Kudliwa into yakujikisa inhloko. Mina baye benivele ngidinga umthandazo. Need serious prayers. Ungayigain weight ungayidoka enye into. Ngamoda ulathi ngokusumona uyaphikona kulathi ngoba uzenza isilima kuyohlekwa abantu kuyohlekwa lokudayisela noma kuyohlekwa wena kuyohlekwa wena abantu usihlekisa ngabantu ukufuna izinto engaphezulu kwakho. You are asking for something that is bigger than you. Impilo yakwehlula
ngakho sigcina sibaka amateki namanqaphi abo adodosi nayikhwama zabo Christian what inkinga siyahlulwa impilo straight sifuna izinto ezininzi kodwa impilo yathi ila imali yami ila angifuni into engaphezulu kwaloko enginako manje. Faith teaches you to be disciplined. I'm not ready for a relationship now. Angikho ready. Sehlula impilo nje. Sanomuntu osazongiqika ngabo I love you every day. Awangivusela ngane kuseni. Impilo yangiqika nje khona manje. Sokunomuntu ofuna ngiqonisele ukuthi ngilele. You slept early and you slept without saying good night. Uyabona impilo isaqika wena impilo manje. Assignment useyakhona ukuyibhala ibe inthathu. Ungitshela ukuthi wena kunomuntu ofuna akubuza ukuthi awukashonga ukuthi good night. Awukabona ukuthi kusebusuku. Wazi ukuthi ngiyathakatha na. I saw you online ebusuku manje usho ukuthini lo bengenela ukuphendula na wabe ngitsheka isikhathi. Okunye you are not ready for it now. Akusukwami lo I'm not ready for this thing. Usitshele wena but I'm not ready for lo. Lo ngisiready mina lo. Lo ngisiready. I'm not ready for umshado right now. Umshado ngenza ukuthi akusinto ovela ungene kuyo by accident. We are decide ukuphila nomuntu oyi-one forever. We are decide ukuthi lo sengizophila naye usazozama lapha phambi kwami. Every day ofke nje kusena except manje usambona kanye yona once in a while usazamla ngesingisa athi no baby usazophila lapha phambi kwakho manje baby ngeke abantu usazothi lapha phambi kwakho every day. Lo muntu lo sazo manje usambona agqokile usazohamba endlini aphathe iskipa sebashisa namhlanje uready for lokho wena leyo trauma leyo ready. Uyasazi na I'm not ready for this ngeke ngimbuka lo muntu lo for the rest of my life. Umuntu akutshethe ufuna ukushada ufuna umbuka kanje ngizomkhona lo kumbuka for the rest of my life. Vele sengiyazimisela yilo engizombuka usitshele wena ngeke ngikhone wena. If you are not ready, you are not ready. Faith says do not rush. Wait for the alignment of God. Wait for the timing of God. Ngitshela omunye nikhona siwakwakho kodwa ngifunda isicelo umthandazela ngifuna imoto ngathi etime yaka Vodacom uyikolodi na bathi nginaso isikolo sa Vodacom ngathi ukuthatha isikhathi esinganani ukusikhokhela bathi boma 3 months ngathi khululeke asithandazela okunye ikaro kwamanje ngeyilungu mawusakolo tu Vodacom 14 rand ukuthatha 3 months ikaro liyenza kanjani ngosibonga ingozi phela 14 rand 3 months ima kancane jama ake sisithandazela okunye uNkulunkulu afana kulungisa nama finances so that you are financially ready for a car. Imoto akusiyo petrol kunamavili kunama wiper kunama lights kunama unforeseeable problems semalahleni la ukuthi ulandela itracker kwehle nje igade noma ilahleli kulithi kuvala kule windscreen mawuthi ufuna windscreen but 4.5 1000 wena usakhala ngo 14.50 Vodacom sokhathele yena uzanifonele manje anisendele message siyacela ukuthi ubuyisele imali ulahla isim card uyihlafuna uyofuna enye lapha ka my friend Erikiwe uhlafuna isim card ngo 14 rand ikari yenza njani shot uyishiya N12 futhi ayiyedlala le moto le seyiphelile ipetrol at 200 rand. Am I teaching you here? I can't afford this. This is not mine. I'm waiting for the alignment of God. When faith is settled, strength becomes precise. Monocall. Ubanamandla right. Unamandla wrong. Unomuntu onamandla ukukhuluma abantu. Kodwa yakhe impilo. Unamakwere, unomkenke, unensila. Tame yakhe yababa. Malips akha eshi. La malips a eshi. Uba nalezi zinto lezi mayakhuluma lezi ma exhaust la kuzimhlophe la. Ukhuluma ahluleke nokuthi lo muntu lo hluleka ukuthi sakhulula kakhulu khulumaze kuphuhla amagwebu la ibile lento ngakithole imunga enkomeni ibile la so liyakhuluma vile kuze kube nentambo la mlomeni la nestrength sokukhuluma abantu lo muntu lo. When faith is precise, actually when faith is settled in you, strength is precise. Ungabi namandla okwenza into engekho. Ungabi namandla okulwa nomakhe mina makathi uyakhuluma ngivala umnyango ngeke zeka mpela sesobambana
sengine right ukumbamba manje so kamanje anginasikhathi semsokulwa nomakhi umakhi ngazothi uya extender uyozangibone kahle uextender ngamandla wami mapi fundisi ngathi bakhe badle grace yami lapha bafulela ngegrace yami iphi bafulela ngayiphi grace yakho ngoba unayo awunayo ne grace yokukasha ka my friend kodwa bafulela ngegrace yakho lapha abakasi njola pesa mazama lapha ngashiya lapha kodwa bahle grace yakho ngiyiphi labayidlayo umuntu lesikole bekasuka kuso bekafeyila so ungene phola manje ufunda nabanye abantwana fundisi bafunda ngengqondo yakho wawufeyila le shothi wena lawo yakho bafunda ngengqondo yakho ufeyila lela usuka khona primary uya ka grade 1 manje so uyafeyila nangapha fundisi vele bafunda ngengqondo yami mina unamanga awu vele nje ayikho kuyenzeka yona vele ingasipani yona nje ingabi good encwadini ibe good emsebenzini khona bangaphuwanga isikole kodwa baphuka umsebenzi sebenza bakhona ukwenza kodwa isikole bo plus nabo 1 nabo algebraic what I man of God angiyazi that kodwa umsebenzi bawushaya njengoba find what is yours when faith is settled strength becomes precise manje wakho aba right nanamandla wenza into right nanamandla kulisa abafundisi abangulisayo awunasikhathi ukwangibona nje wena ngime online lithi wena mfundisi sibanibani ulwa nami manje awuthi ngikhipha amafayila wakho angwenza umsangano lo phela mina ngiright mina ngihlanje lakho indoda endala neslave ibe busy ngami mina ngingabe busy ngayo ungenaphi mina ngoba shothi unesikhathi phela unesikhathi sokustudy impilo yakhe because kuzuzonke umuntu ufuna ustudy impilo yakhe bese uthola izinto ezizondayo anginaso leso sikhathi leso I'm too busy with my purpose. When faith is settled, your strength is precise. Your strength is, and your authority is calm. Your authority is calm. Akabantu baba uthengele umzini wakhe, yimi baba la. Ukhona baba njalo? Yimi baba la. Yozwa ngawo. Yimi ukhona baba njalo? Every day ungena kanjalo every day yimi baba la. Hayi, authority is calm when you faith. Authority iyezwakala futhi indoda mayisendlini. And uyezwakala umntwana onesikhumba sendoda makasendlini. Umntwana nethi nje unesikhumba sendoda unesithombo sendoda kodwa ingane le ngoba ngakho baba uphuza nabantu abakhe ingane engake eyakhula ngomnyaka yangakhula ngokwengqondo akakuba bongavumela umfana ashintsha amantombazane endlini naye akhona avume naye athi usilwane baba babona wena wathatha kimi kodwa baba njalo suba njalo authority is always a calm uyakhona nje bashona sinento lokugula uzokhwehlela ufuna bo ananas nesiphethe bo banana usiyenza into banana ngoba senigula sehlala ukuthi banana kukhulu ukuthi ba amalips ala ukuthi anana uba ukukhuza asinamandla wena kushintsha amadiaper asinamandla that's authority that is calm authority that is calm authority awuyivezi ngokulwa uyiveza nje ngepresence bazi baba emenje endlini avele meso noma ngabe ningenzi next ngicela nikolise emile nje ndwezo nenzani nenzani wagwinya keyboard manje kwenza njani nenzani la that's authority that is calm uba kuhleza shout uyayidoubt authority yakhe ndoda hlezi memeza vele gate akuyena ubaba lo mfazi sakhona manje asazi noma uyasebona phela uneslave wodwa usunoslave lakhaya but funa ube loud because you yourself don't trust yourself, you doubt yourself. Ayikho indoda ephila esha umfazi indoda akusindoda lo umfana onesikhumba sendoda unesileve esimhlophe salt and pepper umfana lokho kubona la idayi ayikho indoda engashaya umfazi imshaya every day mayivuka nje uyashaya mayivuka every day kodwa obhululu bayo itoshwa maphara le ngaphandle maphara ithi ngiyotholisa ubhude razo kodwa endlini eshaya umfazi ikonto enjalo
Xolisa indlela yonke abayibona xolisa indlela yonke bazokhumula isigqoko bakhumule labafana apha ngapha emthini maGrootman hayi baba bathi Grootman uyiGrootman la wenzani sibiza thina maGrootman uthini man hayi akusho bafowethu kodwa nje ushaya umfazi anginendoda eshaya umfazi umshayelani wawalithi iBhayibheli umfazi wakho usubmita kuwe usubmita kuvision yakho futhi bathi noma bamletha bathi makakwehlula ngibuyisele ekhaya umshayelani ungashaya umuntu omncane kunawe bese uthi uwinile uwinene ngoba mncane kunawe vele uyamqinela nje ngoba vele umfazi vele by nature uweak so mawushaya ngesibhakela wena vele kuye kuyozwakala bona vele bayobathi uyamsaba uyamshaya phela kodwa mawuthi nje uvela bheke phezulu wabanye bendvele ngiyazilandela le nduku kodwa nje indoda ephilayo angeke ibe lokhu ikushaya every day vele ithi ngizokubamba mfazi ngizokubamba nawe vele uthi swipe but now bathi ayibuka le ihlozi idakwele ngoyibamba lo le bathi yalamba le ayibamba le because there is no authority is always calm authority is always calm that's why noma mhlawumbe ngenzani ukuthi ngokubuza umntana kahle phela awuzibonje ukuthi uyabheda that's me ukumemeza kokusiza ngani memeza phambi kwabantu kuveza wena usilima nje because mawumemeza kusho ukuthi uzamile ukuba khali ngakwehlula kusho ukuthi usehluleki ungasikhathi sokumemeza mina ngidonsela eceleni ngikhulume nawe ukuthi waqhubeka sekwalisa ukugcina sifikisane khona sida ngiyaqosha noma ngiyakubamba iBhayibheli lithi siwabeka izandla bawuphila basobheka ukuthi indlela engizobeka ngayo izoba njani ngiyangizwa umuntu lo kanjani ona authority enjani ekhaya ngishaya ngibamba manje ngibamba that's not authority uphapha lo futhi ababa mkhuluma kakhulu baba ukushaya sisalwa nje thina ngawo thina mawusibheka la phambili la izimo zokulwa hayi abanye wonke amasikazi akha ngapha angilwa mina kodwa bamgwaza ngemva okulwa njani hayi bangihlanganyela namanga yini ayikhe ngapha ongangapha yabaleka aqolisa bafowethu authority is come when faith is settled when authority come uvela ukhuluma into oyifunayo awumlindi umuntu uthi amboshe kungalo ukhuluma naye yamizwa moza awulindi umuntu umbona bhema bese uthi angimthandi umuntu ubhema ngimtshela saka ngibona bhema uthi yazi mina angeke ngihlale nomuntu obhemayo angeke ngihlale nomuntu obuya ngo7 endlini angeke ngihlale nomuntu onenthombe zakhe angunu online angihlale nomuntu onayo you understand uyibika early hayi ukuthi umlindi uthi amoshe bese ke nawe sowuvela ne-diary yezinto eziwu-80 this is why ngingakuthandi lokho mana number 23 that's not authority that's collateral damage you are trying to control sevele damage sevele kunani sevele damage progress is inevitable progress is inevitable when faith is settled siyazi ukuthi uyaphambili thina sikubona ukuthi solo wadibana noprofet kwenzakala nempilweni yakho kunabanye abantu badibana nomsolo kwenze kunext abagaini emzimbeni engqondweni abagaini anything naseyimalini kuyabheda abagaini anything yenza ukuthi ungagaini emzimbeni but wisdom wise sesekhona khona kumentor abantu siyakhona ukukhuluma nabantu kodwa umuntu sola hamba nawe kune progress ngendlela yokucabanga kwakho bebamskema imali aqala ukudibana noprofet basamskema namanje awu prophet sabaphinde bangiphindile thandaza sifale sibabambe dlala mama udlala mama ngokuhlala saphinde siyabuya bezesele baphinde bangiskemile progress you grow when you're faith yakhula bese kuphuzela into eyodwa solongela esontweni kuze manje solo siyakhuza hayi wena umsalwana kaGogi kanti wena uzibona nje ukuthi lento iGogi lefishana awubona uthi abayifaka wena lento ebeyithi ithi le ungakhuluma thina le bethi ithi awuzwanga wena uyizwile ngoba indlela yonke kube phela bongathi ngabe besilala isikhethi kusho ukuthi sinane fake si impahla izuyigqoka ukuthi yabona le ayilunga esontweni uyifaka nje kube nento ethi hayi umzimba wakho uyahlazimula ngeke ugcosona bese ufuna ukukhuzwa yithi base sikukuzwa ebanginaka ngiyasonto lelo abona ndati sayingathanda amasonto vela bosindisiwe phela kusetshwaleni la sethaveni la ungena khona bangakunaki akubona ethaveni la kusesontweni so sokukhuza thina awugqoke so mawugqoke so awuhlala hlalela lemva le phazamisa umfundisi
bazuveka ama-cleavage vela sonene ngabatshela ngifuna leli mnyama futhi lapho balifake la ntameni la lize lifike la balifasele khona lo akudlali nawo bona bongabona ukuthi i-cleavage ingaphandle uzele ukuthi senze njani la so busy yes amen prophet uveza i-cleavage valani bosesi ba-asha bazibafase nefindo la ngemuva uwe nalo ifindo few pants uzo-understand ukuthi esontweni awugqoki kanje angiye ethaveni angiye egroovini ngiyakuphi esontweni uyakhula ngeke uthi unga-2026 ophinde sikuthola ezindabeni kodwa uthi uyakholwa awukholwa wena namanga 2026 futhi simile ngeke angenziwa njalo mina ngizokubuka nje kanje hayi the following day angifundisa umxoleli izolo nje kusuke kwathi nami kutheke namhlanje namhlanje sekusuke kwathi because you can't tell me you can't grow. You can't tell me that this year you want to excel esikolweni but you still apply what you were doing last year. Njani? Bangabangani bakho last year babonisile ukuthi ugcine ungaperform kahle by the end of the year. Ngeke kube nabo this year phela. You must change your friends, right? You must change your friends. Change the way you move. You can't use the same keys that doesn't open the door and expect the key to open. Actually the door to open up. No. Yebo lento leyisebenza. Yabo lento yokudlala ukukholwa, nokudlala ukusonta. Ukathi kusapho wena. Ulaya bani ngokudlala ukusonta? Ulaya mina. Angile ndawo mina. Impilo yami iqhubeka. Ukwangibona nje wena ngilambile mina. Angiyoze. Ukwangibona ngilambile. Ngese kubazalwane Nkosi yami ngimela phambi kwenu nje Nkosi yami ngilambile. Bekunganjani lingizame ngefish oil. No, what did I do? I changed the way I operate. Now you must change the way you operate. Otherwise, you're going to mfundisi uyascam. Mfundisi uyascam. Ngeke uskeme 5 rand. Ngeke uskeme 5 rand. Angwadla maskopas, ngidla ama lays. So manguskema 5 rand ngiyothenga maphi kamashibuzi. Ngoba ngidla ama lays, ngidla ama Pringles. So mawuthi wena ngiyoscam 5 rand ngiyizaphi? Ngoba iyangisinda nje mangihamba. Ngidabula iphakethe. Nyangizwa? There are people who will never scam you. They will never scam you in life. Ngeke balwe nawe, ngeke bakuscam. Azazoscam azazokuthandazela. Ngizela ukusiza la. Uphakame right empilweni. Mina ngangithola la bafunga abanye. Lo nyaka lo 2023 lo nyaka lo angeke aphele. Kuyophela siyofana. Si 2026 manje. Yiba bambashile, ngiright lo. Bafunga. Lo nyaka lo ngophele. Uzobona lento azilanda zobe iphelelwe amandla ngila and I'm cruising nice. Why? I apply faith. Ifaith ikuvula amehlo ubona ukuthi umuntu uyaphumelela angakathwali ukuthi wona waphumelela alanda inyoka asilandanga thina. We apply the right systems. Faith teaches you what works this season. Ukholwa ke lokho kuyasebenza lokho akusebenzi lokho angikubeke lokho okwamanje ngiyokuveza ngoDisemba. Uyazi uyayithenga impahla ngoJune uyigcoke ngoDisemba. Uyithenga ngoJune mara wena kunalento ethi ngiyigcoka nini angiyifaka mina. Hayi okay ngeke ngigcoke ngingaphandle angigcoke kufanele ngishuta bese ngiyaposta. Phela mase ushuta waposta usho ukuthi ngaDisemba mase uyigcoka bathi siyayazi dala wayithenga ngoJune. Thina we are able to silence our cravings. Usho yabona lento le ngiyithengile kwamanje ngiyibekile. Omama bagudike kuloko. Kunezihlanje zabafundisi ekhaya. Ungayiphindi kwenza lento le. Nezihlanje lihlele endlini ayithindwa zathengwa. Zilinda abafundisi. Nalabo abafundisi abawuvela kumncwabo. Kanti kuma amaplate ngabafundisi. Ayenziwa leyo nto. Thatha lawo amaplate ama Carol Boys beka phansi nidle lapha bayaphula ukuthenga amanye. Ayadura wona kodwa nje ake senidle ngento ethe 11 maybe Sunday 1 month end niyazi ayakhishwa abekwa umntana ngayiphatha hey ngiyalingwa ngisehlala